Cha mina bengithi ngizothi ngibheke enkosini ngibusisa inkonzo ukusebenza kwethu kulesikhathi samanje kulikhuni baba umvangeli abantu bahlupheke umhlaba wonke nohlala ebuilding uhluphekile ngiyaphila manazilethe nonyazi liyaphila amen unyazi ke manje luselinda ntonga akabonga uNkulunkulu okukhulu kunakho konke okokuthi khona la silangazelele ukuya khona akekho umuntu la endlini ongalangazelele ukuya kuJuly kuJuly ke ayingeni yonke imithwalo lelo nje kuphela bese ngihlala phansi kuJuly ayingeni yonke imithwalo khona imithwalo ehlungwayo ungabe uqalelela ukuyihlunga nawe khona imithwalo elungiswayo ungabe uqalelela ukuyilungisa nawe kuJuly akangeni umuntu ongazange abonane nomkhokheli wakhe mhla ka13 no14 alungisa indaba yakhe nonyazi eyilungiselelwa umkhokheli kuJuly akangeni umuntu ongazange abonane nomshumayeli wakhe belungisa indaba yakhe nonyazi kuJuly kulikhona ukungena khona makuthi inkosazane ayizange ibonane nomphathi ilungisa indaba yayo mawuhluleka ukungena sekhona insuku ezimbili ezintathu ukusuka manje komama thina ke sekhona Nhlasuthu namakhosazana esekhona kodwa abantu abasengcupheni manje omama ngoba umkhokheli mekwavala ibhuku kuphelile umnikelo ka14 noka 23 noka 25 awuphathiswa kuphoqa ukuthi uziyele wena physically ukuze umshumayeli afika kuyale ukuthi kuJuly kwenziwani kuJuly yini engenziwa kuJuly kudliwani kuJuly yini engadliwa kuJuly kuhanjwa kanjani khona uzophuma emzini kayise ahamba ayafika ebuhleni azabuye futhi engazange ayibone le khona indoda eqhamuka lapha ayena ngisho umshumayeli iqhamuka nezinwele engasakanyiwe ithi lithi izwi lenkosi abuye umuntu ehluleka ukuthola ubona leyo ndoda omunye ahluleke ukuthi asiphathe omunye angene kuJuly akhishwe ukuthi kuJuly sekuphele amaqanda sekuphoqa ukuthi agodwe ngoba amaqanda sephelile inkinga ke leyo kusibona bangathandi ukuza kwenkosi alahlekelwe amathemba alwaphela thando awunenkinga nenkosikazi yakho Nhlabene hamba uyilungise manje makhona insizwa la ethempeleni oyibuka ungayithanda ungayizwile sondela kuyo uqentethelelo sekhona insuku makukhona umuntu ozi ukuthi lo angemphiwe sondela kuye uthi mntaka kaNkuluNkulu ngicela ukuya kuJuly ngicela ukungena kuJuly kusasa umcimbi Linda ngizwile ukuthi umcimbi okucela ukukhiya eNkuluNkulu hey kukhona sebewuphethe bengakafiki eLinda bengakafiki kuJuly kodwa umuntu uzonenda athi lungu esangweni athi wami ubula khona okuronga sekwenzeni
inkinga enkulu lokhiya awunamatheli umuntu onegqubu, lokhiya awunamatheli umuntu onenzondo, lokhiya udinga umuntu lokuthiwa ingathi ingqondo yakhe kayisebenzi wesithingithingana, lovuma nje yonke into noma mhlabe ngempama athi haleluya, umncisha ukudla athi ingcwele, umthuke athi uyesabeka, umhlebe athi kwazi kwakuhle ukukholwa. Lokhiya kunamathela kumuntu onjalo. Uyabona lo phethe amafoni amabili efonelayo uyasinda unamathela kuyena lokhiya. Khona umuntu ozoqatha kukhiya uqathazo ukuthi uhleze ebopha amafindo, ebophela abanye abantu, akhohlwe nje ebopha ifindo nje khona izulu ebesithi lokho okwenza komunye nakwena bakwenza. Ngesikhathi uthanda lo muntu nabantu bayakuthanda, ngesikhathi uzonda lo muntu nabantu bayakuzonda, ngesikhathi uzonda ukhona umuntu okayizonde yena, azonde ngokuthi udaleke kabi akafuni ukulalela, omunye ezondena ngokuthi udaleke kabi akazwani namanzi akakwazi ukugeza, omunye ezondena ngokuthi maybe umuntu oseceleni wakhe uzwe inhliziyo yakhe ikayibuzi kodwa afuna ukuthola ukhiye. Uyahlala ukhiye kumuntu onjalo, ukhiye ungena ezulwini awubekwa kulo muntu omthandayo, ukhiye ungena ezulwini awubekwa kulo muntu omaziyo, ukhiye ungena ezulwini ubekwa kulo muntu omazi kahle noma ulele noma uwedwa noma usemnyameni awumfuni. Ukhiye ungena ezulwini ubekwa kulo muntu uthi afika ngale kwelizayo, afike abangale kwelizayo bathi usufikile sibasufike shows yebo ukhiya khona kuyakumbhele indlu ozongena kuyona nansi ya ngiphenduka ngoba inhloso yami ngifuna ukungena, ngiphenduka ngithi ngibuka ubaba umvakela umbhele ithi inhliziyo hehe siyamthanda kanti umbhele kushoni inhliziyo ushamthanda nombhele, ngithi nginyathela kabili ithi inhliziyo impela usuyaya sewuthanda ukhiye. Ayikho into eyingozi ngenhliziyo, inhliziyo ikilimala ekholweni kungene nje osofa abasha kamakhelwane linyuka ukuba likholo beyinkinga engabe lihalasela makhelwane linyuka ukuba likholwa nje ubonde hey kodwa lo muntu uyaya la siyakhona unyuka waswa yini ubona osofa nje bengena kamakhelwane abasha. Ngamhlanje kufika indoda esithuthu izobasela aqala ukubuka. Ngamhlanje kufika iveni izolayisha labo sofa yasefurniture shop aphume akodwa makhelwane wehlelwa yini. Yini edala lokho inhliziyo. Uzombhuqa akezile ngeqiniso. Akuve kukuhle noma uhamba ngesiveveve lapha phezulu uma uzazi ukuthi uyingane umazi umuntu omdala. Ugcotshiwe akagcotshiwe umemdala noma ungandiza lapha phezulu mazi ukuthi imdala lo muntu. Ayikwazi ngani ukukhuluma ngomuntu omdala noma kanjani. Ngoba ngalesikhathi lengane ikhuluma kabi ngomuntu omdala ayiboni inqindela insuku zayo. Kwingozi ukusatha umuntu omdala uyingane. Ufuna umuntu omdala akuthanda akuthembe mawuqhamuka uyaqhamuka lengane woza lapha mntanami. Khona ingane ezohamba ziye kujulayo zizayibuye. Zingakaze zithola ikhehla noma umuntu omdala ozothikena ngiyabonga mntanami eyithwalele isikhwama. Ziphelele phi ingane beyithwalele abantu izikhwama esontweni. Thina besiphatha ama-appointment obaba ukusuka emaseleni esitolo siwathutha ephezulu lithi yikhehla ngiyabonga mntanami inkosi ibusi kube kwenele. Namhlanje ingane make yakuphathela izicathulo ifuna something. Imali ayikusize ethuneni. Ngikhona amakholo. Imali ayikusize ethuneni. Uma ukuthi phela imali yakusiza ethuneni abantu abangene bonke ezulwini angabikho umuntu ozoba nenkinga abuye azofuna unyazi. Ngoba inkinga ekhona abafutha emhlabeni kukhona unyazi noma ungakhala inyembezi lukhona akabonga uNkulunkulu. Uyabona nje ukuhlazi nenkinga nje ingoba inhliziyo yakho akakavumi ukubukana nonyazi. Ngosuku
uyovuma inhliziyo yakho ukubheka unyazo uthi nyazi lwezulu ngiyakubonga uyozwa delika umthwalo kuwena konke ohlezi naye la ojahe kuJuly kodwa inkinga kangikhulumisi konke ohlezi naye la ojahe kuJuly kodwa uyazazi ukuthi ubhizi abafazi babantu akanayo umfazi yena khona umuntu onomfazi kodwa umkhongo wakhe kasimazi ukuthi ubani uba kanjani umfazi umkhongo wakho singamazi khona umuntu onomfazi kodwa ibhokisi kalikho endlini yabo labelala khona owakhe noma wabantu kwenze njani makholo isono sadliwa ngefork and knife wasidla isono umuntu ozwa excela khona ingane eziJuly zolanda iqalekiso zobhubhisa imizi yoyise uyizingane ithi hayi ngiwatholile ama-phone numbers ama-WhatsApp numbers nama-phone numbers ayi-6 omakoti babantu ayinayo owayo uyabona umuntu othanda ukwenza lonto omlindela ganwe abe nomakoti bese umbingelela nje umkakhe sabona masibanibani uyombona ukuthi uyojuluka kanjani uyazi ukuthi ujulukiswa yini ujulukiswa ukuthi lokho akwenza kwabanye ubona ukuthi nawe usuyakwenza kuyena kanti awenza ngalutho umbingelele nje yena wazi umebingelela umuntu kukhona something akazenzi uqhutshwa isono uqhutshwa inhliziyo ubani obukhali ozongifundela iBhayibheli afunda 17:9 bese ngihlala phansi wena uyathanda thanda ukusilandela lapha siyakhona aboqala ngengisibindi lapha siyakhona khona ozozabuya kuJuly engazange ahlabelele nabantu ababekosebenza ekseni bethwala utshani emakhanda bethi izwe enkosi selifikile phezu kwethu uzozabuye abanganazo isikhathi sokwenza umsebenzi wasezulwini ube nesikhathi sokushanela umgwaqo wasebuhleni avuklini ushanela abantu ngamabhulukwe nangeziketi zawo nangamabheshu abo bayehla nje bayinyuka mambuza ukuthi uyapha akazi ukuthi uyaphi uyedwa nje odla ama-Friday emile akudliwa kuleli bandla ngimile wifika indoda isizabova inzipho indoda yomuzi idla ama-Friday nentombi esalindela ukugana nentombazane elindela ukugana idla imile akudliwa kumiwe kuloya muzi esiyakuwona ubani ofundayo afunde inhliziyo iyakhohlisa 17:9 inhliziyo iyakhohlisa ayami yakho neyami angikhohlisa ingitshela right kanti angikho right angikamanga kahle kuseni woza kunakho konke inhliziyo yami ikhohlisa neyami neyakho ikhohlisa unazo zonke izinto kanti kamnalutho ufana nami nje yonakele kakhulu ngesibozi sento athi umuntu mina ngikholwa ngenhliziyo ukholwa ngento engalungile enukayo ukholwa ngesibozi ubani ongayaziyo uthi uJehova yonakele kakhulu inhliziyo njengoba ukholwa ngenhliziyo udala enkulu inkinga 10 kahleke ungajaha ngijaha ukuvala kona ukholwa ngento engalungile mawuzotsheda awukholwa wena ukholwa ngenhliziyo ukholwa ngento yonakele lungisa inhliziyo yakho oqala uthi ushembe vuma inhliziyo yami vuma ngimulande ngemlandele vuma inhliziyo yami vuma ngimulande ofunde uthi uJehova yonakele kakhulu qhubeka 10 mina Jehova mina nyazi lezulu ngihlola ngihlola inhliziyo ngilinge izibilini ukuba njengoba uphambi kwami ungithanda ngempela khona uyaguqa phambi kwakho kanti akakuthandi
libe ikholwa elinothando kwa F love ukuba ngiphe lowo kuba yiliphe lowo njengokuhamba kwakhe. ngiyabonga baba hlala phansi ubhanana ngavele uzodlula uyithengele lapha bengizokuthengela uzodlula uyithengele mfowethu udle Lazarus wazwa inkinga umuntu okholwa ngothando lokwa-P love lokukhohlisa pretending love uthando olulungile ufe love mawubona iNazaretha umoyizele ngempela kumoyizela imkantsha yakho ngamoyizela igazi lakho uyayithanda ke leli kholo uyabona waqhamuka ikholwa sawubona yebo sizwe izulu yaphila hayi ngiyaphila uvela ubhoreke alibawa ngonyasi uvela wenze njani ubhoreke ikholo lihle lithumaliza lapha lihleke uqhakaza amazinyo kwaba namazinyo mina ngisenako amazinyo sengaba nesini sekuyiphumela nje nokuyihlazo nengalo kuyiphumela nje uyabona ikholo engenayo iColgate inenkinga ngoba kukhomba ukuthi alihleka amazinyo la kangcoli lihlala li right all the time lihle ikholwa ehlekayo wazwa umuntu umuntu ehleka madoda wazwa umuntu enenkinga edla ushingam nje ungawazi ukuthi uthenge lo bani Nkosi yethu khona uzozabuye nje uzoyilayisha imvunulo ebuhleni uzozabuye kodwa engayanga emgidini khona uzohamba nebheshu lakhe uzozabuye engakaze alithintithe nje imambane bafana ningagange evangeli alungile insizwe gange abona lihle ivangeli maliphethe umuntu oyinono libhlungu ivangeli maliphethe umuntu oyinuku ongazithandi yena uyabona mangiphethe ivangeli ngiyinsizwa ngigane umakoti wami yabona stende nginomkami siye esontweni wonderful day masamba nginomkami siye enkonzweni samba sobabili asikhohlisani umkami maCalifornia yakhe ngiyayithatha ngimnike noma ngiyiphendule manginesikhathi akukho kuyimfihlo ngiyabona la emarket angikhombe eduze baba ubuthelisi ngiyabona la emarket la abantu abamazi uzwidi wasemlazi ogcine semvangeli wayodispatch ekhipha amabhasi kaCooperative la kuyena ekhipha ngo-5 minutes 10 minutes whatever ebheke emlazi kwakunomama oyidayisa inyama ngaphakathi la lo mama kanti udayisa nje uCooperative akamnikeli incwadi yokudayisa waqhamuka ama-blackjack kwakusena ama-blackjack la eThekwini ubeka inyama ngaphakathi udayisela abantu abagibela emabhasini kaCooperative aqhamuka ama-blackjack kwakude kuyithukusa le nyama kanti iyabila le nyama emgqonyeni hayi ebhakedeni kwakusenemgqomo lo mgqomo uyashisa lo mama uvela hlala phezu kwayinyama hlala phezu komgqomo afika ama-blackjack ambingelela edlula abuye ama-blackjack mama right wathi lo mama right waqala lo mama wamfoma abuye ama-blackjack mama uyaphi kade kukhona ama-blackjack la bafana bakithi anilazi iThekwini anibona eThekwini sekwaba nje weba uhambe la umuntu oqala wabhinciphe kwaba uShabangu lo eshala amabhasi kaCooperative wefaka impapha ithiti abelungu baba egelwa amabhasi ayebheleya bake bafike banqaba ukugibela bebuka uShabane efaka isitobo eyikazela yogibela ebhasini ekulufa ibhasi liyebheleya athi sis ahamba ama-blackjack ayale abuya ezangimama waqala umama wathatha ithawula wayisula ebusweni bathi mama uyaphila wathi umama ngiphilile wey'ngane zami akaphilile uhlezi phezu komgqomo umgqomo uyashisa inyama iyabila phakathi ugqoke isishweshwe abuye ama-blackjack afika kulo mama ulunkothi umama ngiyini edala ninginake kangaka umuntu uma edliwa isono uba nolaka
Umuntu wenemfihlo umbona ngolaka. Kulomuntu unemfihlo lo muntu. Mama cha besibuza nje. Wathi ninginake nani? Kwafika inyama iyakhuluma la. Umgomo uyakhuluma la. Abuya ama blackjack umama uyaconza manje. Mama, hayi khona. Awusukume ke sikise clinic. iBP yakhe iphezulu kakhulu. Akufanele ijuluke kanje ekseni kanje. Othi mama nize ninginake nani? Ambamba amaphoyisa amsukumisa. Sephelile. Sephucukile. Nesono leso sidla ngenkani lapha emzini kaNkuluNkulu nalobutshwala niphuza ngenkani lapha emzini kaNkuluNkulu bugcina bukhipha lamathambo. Uyabona masuphumela lamathambo lawo. Khona amathambo lawa abayiqhubu lesifubeni. Yini? Ingwabaza. Ingwababa. Uyabona masuphumela lamathambo kusuka ngasekho ke emumva sekufanele ubheke phambili kuphela. Nesono kasijalo kumuntu. Uyasidla umuntu isono. Ajabulela inamba ephakathi kuso la iPhone yakhe. Kodwa ekupheleni kosuku lezi inamba uzoyanika izingane athi ingane ngidilitheleni nomhlolo. Uyena wathatha umhlolo ufaka ephaketheni. Lo mama wathi esukuma wayesephelile. Ukubotshela amaphosta abantwana ngizamela izingane zami ukuthi esikoleni wayizophila. Kodwa wehluleka ukuvuma uthi abantwana ngiyaphanda namla. Wathi akanalutho kanti usunenkinga uhlezi phezu komgqomo obilayo. Nawe mntakothi nambi. Kuze isikhathi la uzonqamukelana khona umoya. Uze uyaphila mfundisi ngiyaphila. Mfundisi kulungile hayi. Kukhona kodwa khona mfundisi hayi. Kuze isikhathi ngikhuluma kanjalo nje la uzonqamukelana kabili umoya. Ubuqili namanga kuphela buqedwe umlilo kaShembe engakafiki kuye. Uyabona buyinkinga nje sontweni party volleyball. Kuze isikhathi la sothi masingena sizokuthandazela siyinsizwa. Futhi bangiko uthandaza umuntu engakaze ngimbone ku23. Angilokothi. Ngiyakaze siphushana nemgidini. Sinukuselane ngamakhwapha sijulukile sizinsizwa. Bese uzothi mahambe bese ulindele ukuthi uzongibona mina ngizongcwaba. Hayi kabi ngashayisa umnenke. Ngoba phela ubungiphusha ngamadolo. Nawe uyakabakuphushe kabanye ngamadolo okade uphila nabo bakuyise ekhaya. Bakuphelezele. Nesono mntakothi njalo. Khona inkinga ukuthi uhlushwa ukuthi nje uthanda amashidi amhlophe emajaldini usezwa amlahla umfazi wakhe engabe uthenga amashidi amhlophe omunye uthola ukuthi umlahlile umfazi wenhloko amkhehla amlobola wamkhiphela ishumi lenkomo blood lenkomo yokukhehla ngaphezulu umlahlile lo mfazi uhamba nezingane lezi egqoka lamapepe lamabhloko okuthiwa opepe le umuntu ongane umuntu uma phezulu adishwe njengesigqulo alimuthi le okhomese elikhumula uba sengxakini ufuna uGrease ufuna uVaseline ufuna yonke into yokuthi alungiswe ulahla umuzi kayise wawubulala umuzi kayihle khona ingoma ethi noma ngafica izindlu zodaka kodwa kusekhaya khona umuntu wathi mambuza ukuphi ekhaya bashumayeli kuphi ekhaya athi umuntu kula akakwazi ukukhomba kubo ngoba uhleze eThekwini uhleze efletini ngaphandle kwesizathu uhlenge efletini ushintsha laba nje kungena laba ya ushintsha laba ya uyithetha usile kodwa ekuphela ngosuku isilimbe esikhulu uye umuzi kayisa ukho afice ukufa ayongcwatsha emathuneni la othi uma usungcwatshiwe kwaphela 10 years kuphinde ngcwatshe omunye phezulu kwakho ngoba awunali ikhali kuphi ekhaya mangisuka la ngiyaphi ngizophelela khona ngihlala efletini ngatshela umfoka baba mhlawumbe simkhona la endlini ngobusonto la ekhaya ngamtshela la eThekwini ngathi wemfowethu uhlala efletini wathi wangibiza ngazodla inyama ngayidla ngabuye kwesibili ngayidla kuthoko kwesithathu ngathi wemfowethu wathi mfowethu nayinyama ntambama ngesabathi ngathi mina ngedla inyama wathi ngathi mina wathi ngathi ngizalo makhothoza ayeke njengoba ngizalo skephe nje sinawe sobabili ngizodla inyama kuwe ngikuyeke ufe ngiqedele
otho kanjani mfowethu ngathi angidli inyama yakho namhlanje uma angikhombisa indawo yobuhlezi la eflatini okodwa ngamzwana usufile sikhuphuka ngama steps isidumbu sakho sila endlini sofika silibeke epikhandlela khona inkonzo yekhandlela ikhandlela lakho solight up la endlini wathi ngqi ngathi mawucanga isidumbu sakho sokwazi ukwehla la yobuhlala 11 floor nje siya phansi sofika sinjani phansi isidumbu sakho wathi ngatsala na inyama yakho ngoba awukhombisa uzalo ubaba wabethe ngatsala nayo ngaphuma ngahamba ngamshiya wasanembeza wamudla kwaze kwasa wavuka ekseni wayibona ebheke ekhaya wafuka wakho umuzi unomuzi namhlanje la uhlezi khona wena Phephile la uhlezi khona uhlezi kahle ushamba umehla lethu uyisola wodwa ehlobo sethu awuthinta endawo lezi ingane nje ozofika izicekele phansi ebuhleni awuthinta endawo awunanembeza kulezi ingane zabantu ezicekayo uyaceka nje awuloboli uyaceka nje awushadi uyaceka nje asikaze siligibele ibhasi eliyekhweni lakho kodwa ayikho into abongayazi esontweni abekho abantu abangcolile ongabazi kodwa wena akekho okuphenyayo abantu bahlonipha uShembe ngoba uthi uShembe hayi inkosi ngiyakubona Jehova kodwa ungayiphenya mncwadi abantu wena uyabaphenya abantu kodwa uShembe hayi inkosi maNazaretha ngixolise ngokufika late ngibe late bengisawulungisa kwenye indawo nakhona ke ngihambe bekhala inyembisi ngathi hayi ngeDalton manje eyibungu la kwakusonta khona indoda engizalayo yayiphuma la Standard Bank ABC ingene la ifika isonte iphume la bese ihamba nonxa isuka wayo iye ekhaya wena uphuma emsebenzini ubhekephi abantu mabephethe onxa isuka beJoja usukusebenza overtime imali overtime uyayibona umkakho akazogcina umkakho ekulandela awusafiki phela ekhaya uyakudinga ekhaya uhlezi la ayikho inkinga bangcwele akekho umuntu ongenaso isitha kangiphakamisela isandla kuthi ngibona nje mina abantu bangithanda njengemali anginasitha akekho la endlini ongenaso isitha akusiyena umphele isitha sami inhliziyo yami ngoba inhliziyo yami engitshela into wrong ukuthi right ibe wrong isitha sakho ubani inhliziyo yakho esami ubani inhliziyo yami uNkulunkulu asenze sibe ngcwele Nkosi ayiwesukuqa kwabangcwele Nkosi busabezwile umakhoto ogana umshumayeli nogana umvangeli nogana umfundisi akayinike isikhathi somkhokheli angafika athi wemkhokheli angibona mina ngigana umshumayeli mina akho indaba yakho akunaguqa kumkhokheli nikene ama talenta neziphiwo akusetshenziswe akuwe
Yeah.